What's up mga kabarangay? Di abi padung ko di sa kuan. Kaning di si Dudu nga nagayo man sa among gamay nga butanganan og baboy. Dong, unsa may imong gibuhat na dong? Langsan kay naguba. Naguba, unsa man imong butang diri nga wa man kay baboy? Butakal. Butakal ikaw, butakal man ka. Bato pa ko. Bata pa ka kol? Ayaw ko lang. Ayaw kol, bata pa ko kol. Ug karon nagpanday si Dudong kay na kuno iya nga baboy ibutang mo pila man kabuk baboy imong ibutang dong. Mga 2,000 kabuk baboy. 2,000? Dagway nimo 2,000? Imo kamo ko nga ako may naghimoy nga nang farma. Pila ba kabuk baboy imong ikuan ang aktual jud ba? Inodo na 5 ra gud. Ha? 5 ra di ko baktin. Mao ba? So, nahuman na ka sa imong gibuhat na pagpanday murag naglisod man ka. Patay alisura man. Karon nga ako na nagpanday na dong. Kay mura mag naglisod ka, mura mag kahilako na ka. Kanang musulbat na sa atong problema, dapat pangitaan niyo nagpagi, di ba? Bitaw. Sakto. Dapat dili jud ka mo gibat. Unsa may sakto di ay kung naay daghang problema? Sulbaron. Sulbaron. In every obstacle there's chances of winning. Oy, mura di kang niduwa na. Nga. Pareha ra gud na sa kinabuhi. Nga. Kung na mabot problema, kinahanglan jud sulbaron. Kay kung di sulbaron, wa kay mahimo na. Magdaloy-doy na ka na kay unsa nga imong problema di naman sulbaron. Sample na ba kanang naka sa eskwelahan? Unsa kanang activity? Ug di nimo na sulbaron ng mga activity, saan man nimo pagkapasar. So, pareha ra gid sa kuan sa kinabuhi. Mo na sakto. Mo ba? Huwag ka masayop. 100% ka nga. Nadyo kay gamay. Dili mo gamay ko. Dako mangod. Mo ba? Oh.